kisah sabuh riwayat, kisah barodat di Aceh Raya. Lam karu Aceh timungon barat ngon barat, di sabuh tempat nuno carita. Nasi droane di mosi ada, lam jet saat tuangan poma, ditanyong ba'ama ayah jinopat dilon rindu tat kena rupa. Jak sedot awat keraya, nyoka meninggai mepat ke jirat ulun jak siat lun baca doa, hudip di poma dan di ayah, lun jak ngupah lun bibu gada, kanasib danyo kenda ba Allah, hadapi susah tetap lun sabar. Poma anemu tua, kendak ba Allah getanyo sabar, bek putuh asa cobaan Allah ya Allah, sabar ngon tabah dudo bahagia. Doa kani ba Allah, ubi musi